កុំទៅរធ្លាក់នរកឯណាជាងពេលដែលចិត្តធ្លាក់ចុះក្នុងអកុសលរឿយរាល់ថ្ងៃរឿយរាល់ថ្ងៃអានឹងតាមផ្លូវកាយសិតតែរឿងដែលយើងដោះស្រាយបានតាមផ្លូវចិត្ត the way we think គិតមិនស្រួលកើតទុក្ខគិតស្រួលធូរមែនទេហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃមិញជួបរឿងអីគេនិយាយអីគេឆ្លើយដាក់យើងអីហ្នឹងវាហើយប៉ុន្តែអាចិត្តហ្នឹងវាយកមកគិតមែនទេយកមកគិតមិនស្រួលដូចអត់លក់ឯងគិតមិនស្រួលកិលេសកើតមានន័យរស់ក្នុងអំណាចកិលេសទៀតកិលេសគ្មានស្អីញាតិញោមត្រូវយល់ថាកិលេសគឺគ្រឿងសៅមងចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងអត់សុខអត់មានចំណេញអីសោះប៉ុន្តែបើគេឆ្លើយដាក់យើងមែនយើងមើលដល់ហេតុរបស់វាទី1យើងឮពាក្យសម្ដីមិនល្អរបស់គេហ្នឹងវាជាអកុសលវិបាករបស់យើងនេះមួយណាមកពីយើងមានអកុសលអីមួយបានយើងមកលឺអញ្ចឹងអាហ្នឹងមួយពធូមួយទី2យើងមើលដល់មនុស្សដែលកំពុងនិយាយដោយភាពច្រឡឹសច្រឡំខាំដាក់យើងហ្នឹងយើងដាក់ថាជាមនុស្សល្ងងគ្នាអត់ដឹងមនុស្សមិននៅក្នុងអំណាចសតិរបស់ខ្លួនឯងគាត់យល់ច្រឡំថាការដែលគាត់ធ្វើឆ្លើយដាក់យើងហ្នឹងគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែពិតគាត់កំពុងតែវង្វេងនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញមនុស្សហ្នឹងដូច baby ទៅចាប់ភ្លើងអញ្ចឹងណាអ្នកដែលមានចិត្តអនុគ្រោះខ្ពស់បែបហ្នឹងអញ្ចឹង baby ហ្នឹងមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅក្រហាយបានទេគាត់បែរទៅជាមាន compassion ទៅជាមានករុណាដូចទេវទត្តហ្នឹងចាញ់ព្រះអង្គប្រមាណដងចឹងញោមប៉ុន្តែសួរតែព្រះអង្គដែលដាក់តនីទេវទត្តទេអត់ទេពីព្រោះសេចក្តីអាក្រក់របស់បុគ្គលណាវាដុតកម្ដៅបុគ្គលនោះហើយព្រះអង្គឃើញមនុស្សដែលនៅក្នុងសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងគឺឃើញដូចកំពុងធ្លាក់នរកអញ្ចឹងណាអានោះលោកនិយាយវែងឆ្ងាយពេកឥឡូវដូចចិត្តយើងអញ្ចឹងកាលណាគិតមិនល្អវិតកៈត្រេះរិះរឿងអីមួយបោកផ្សំឲ្យទៅជាស្អប់ក៏បានឲ្យទៅជាស្រឡាញ់ក៏បានញោមមានស្អប់គេមែនទេមានអញស្អប់មុខបែបហ្នឹងធាតុពិតនោះគាត់នឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងយើងឲ្យគាត់លើសនឹងមិនបើគាត់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងគ្រាន់តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងវាមិនត្រូវចិត្តយើងព្រោះយើងវាចង់ចែកតែគាត់នឹងវាទៅយកប៉ុន្តែដល់ក្រៅពីយើងទៅសួរប្រពន្ធគាត់ទៅសួរកូនគាត់មើលស្អប់គាត់ដូចយើងហ៎អត់ទេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញមកចំហៀងម្នាក់គេមើលឃើញគាត់ឃើញរូបភាពផ្សេងដល់ទៅយើងមើលមានរូបភាពផ្សេងគឺជាក្តីសម័យនៃចិត្តរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេពីព្រោះនៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់ដែលជាបញ្ញត្តិហ្នឹងដកបញ្ញត្តិចេញមានតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាកាសធាតុវិញ្ញាណធាតុប៉ុណ្ណឹងមនុស្សនឹងលើសពីវត្ថុផ្សេងតែមួយឯងលើសតែវិញ្ញាណឯងនៅក្នុងដុំថ្មម្ដុំមានដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាកាសធាតុហើយដល់ក្នុងមនុស្សបូកវិញ្ញាណមួយចូលប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលយើងដកសេចក្តីស្អប់អាគំនុំគុំគួនចេញពីក្នុងចិត្តហើយដកសេចក្តីស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់ខ្លាំងចេញពីក្នុងចិត្តហើយនោះហើយដែលយើងរកឃើញ compassion ពិតប្រាកដផ្លូវកណ្ដាលមួយដែលយើងដើរដោយមិនស្អិតហើយក៏អត់ទៅប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងមិនមែនទេចឹងធัวតែកាលណាយើងស្ដាប់អត់ដល់កម្រិតទេហាក់ដូចជាយើងអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងបានចិត្តទៅមិនមែនអញ្ចឹងទេដូចយើងស្រឡាញ់កូនយើងអញ្ចឹងកូនកាន់តែធ្វើអាក្រក់ម្ដាយកាន់បាក់ចិត្តមែនទេហ្នឹងហើយក៏មិនចង់ឲ្យកូនទៅជាប់គុកដែរមែនទេមែនទេប៉ិនសួរតែចង់ឲ្យកូនធ្វើអញ្ចឹងទេអត់ទេនេះលក្ខណៈមើលអាមេត្តាក្នុងចិត្តហ្នឹងមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងការដែលមិនស្អប់មិនគុំគួនមិនចង់សម្លាប់មិនមែនបានន័យថាចង់ឲ្យគេធ្វើអាក្រក់នោះទេបើសិនបើមានវិធីដ៏ល្អអាចដឹកនាំបានប្រកបជាដឹកនាំហើយដោយពុទ្ធចឹងព្រះអង្គអត់មានអាឃាតទេព្រះអង្គអត់មានសម្លាប់ទេ
ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាវកធ្វើអាក្រក់ឡើយយល់ទេពីព្រោះអីពីព្រោះកាលណាអនុញ្ញាតឲ្យសាវកធ្វើអាក្រក់ក៏ហាក់ដូចជាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យសាវកព្រះអង្គរងទុក្ខដូចគ្នាដែរពីព្រោះសេចក្តីអាក្រក់វានឹងដុតកម្ដៅសត្វលោកការហាមសត្វលោកមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ដូចជាហាមសត្វលោកមិនឲ្យផឹកថ្នាំពុលដូច្នោះមិនជាការធ្វើបាបទេបងឥឡូវអាត្មាសរុបឡើងវិញភ្នែកជាគូនឹងអីរូបអីរូបហ្នឹងគឺសំដៅដល់ color ជាពណ៌មិនរូបប្រុសរូបស្រីទេណាហ្នឹងហើយតិចជាគូនឹងអីសំឡេងគឺជាភ្ញៀវរបស់វាទេច្រមុះជាគូនឹងអីក្លិនអណ្ដាតជាគូនឹងអីរសជាតិហ្នឹងហើយចុះកាយទាំងមូលជាគូនឹងអីពាក្យធោះហៅថាផតថាពៈប៉ុន្តែសំដៅដល់ក្តៅតិចទន់រឹងព្រោះយើងចង់ដឹងរបស់ណាមួយទន់ឬរឹងមិនមែនមើលទៅដឹងទេដល់ស្ទាបណែក្តៅតិចក៏មិនមែនមើលដឹងដែរអញ្ចឹងអាយតនៈហ្នឹងវាមានfunction វាខុសគ្នាភ្នែកតួនាទីរបស់វាមើលឃើញតែរូបឯងឲ្យវាទៅដឹងសម្លេងបានទេយកភ្នែកទៅស្ដាប់ចម្រៀងបានទេបិទបញ្ជីឲ្យចិត្តយកភ្នែកទៅស្ដាប់ចម្រៀងបានទេអត់ទេហ្នឹងហើយយកតិចទៅមើលពណ៌ក្រហមសបានទេឃើញវាមានតាមពិតវាមានមុខងារវារួចហើយស្អីក៏ដោយឲ្យតែមកដល់សុទ្ធតែជាសច្ចៈធម៌ជាទុក្ខសច្ចៈដែលកំពុងប្រាកដរូបក៏ជាទុក្ខសច្ចៈសំឡេងក្លិនរសជាតិទាំងអស់ហ្នឹងជាទុក្ខសច្ចៈពីព្រោះអីវាជាផលនៃតណ្ហាដែលយើងវាជាប់ក្នុងភពមកហ្នឹងណាដែលយើងធ្វើកម្មប្រាថ្នាមកវាឲ្យមកឃើញរូបឲ្យមកឮសំឡេងអីហ្នឹងអញ្ចឹងបានទុក្ខសច្ចៈមិនមែនជាអ្វីដតីក្រៅពីរូបកំពុងឃើញហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានថាខ្វះអីថាខ្វះសតិបញ្ញាថាដឹងថាហ្នឹងជាទុក្ខសច្ចៈដែលកើតឡើងរូបល្អក៏ដោយរូបមិនល្អក៏ដោយវាជាទុក្ខសច្ចៈហើយជាទុក្ខលក្ខណៈទៀតទុក្ខលក្ខណៈមានន័យថាវាមិននៅទេវាទៅបាត់វាប្រែប្រួលវាជាត្រៃលក្ខធម៌អញ្ចឹងធម្មទេសនាថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់ទាញចិត្តគំនិតញាតិញោមថាឲ្យមានធម្មបដិបត្តិរាល់ពេលឃើញគឺជាធម៌ដែលកើតឡើងរូបហៅថារូបារម្មណ៍គឺជាធម៌ណាជារូបធម៌សំឡេងជាសត្វទារម្មណ៍ជារូបធម៌កើតឡើងហើយអនិច្ចំទុក្ខំនឹងវារត់រហូតចឹងអាមិនបានរូបសំឡេងខ្លះរស់នឹងវាជាអនិច្ចំទុក្ខំវាមាននៅដដែលណាវាទៅបាត់ឃើញហើយបាត់ឮហើយបាត់ធំក្លិនហើយបាត់ដឹងរសហើយបាត់ប៉ះហើយបាត់គិតហើយបាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលនៅខ្វះអត់មានខ្វះទេអារម្មណ៍ភូមិនៃកម្មដ្ឋានដែលត្រូវចម្រើនហ្នឹងអត់មានខ្វះទេមកកាផ្លេយើងមានមកកាផ្លេថ្ងៃនេះយើងមានមកកាផ្លេតែយើងខ្វះតែសតិបញ្ញាតាមរលឹកដឹងថាវាជាស្អីនៅក្នុងធម៌ដែលព្រះអង្គប្រោសពីហយៈឃើញទេសរុបធម៌ហ្មងកន្លែងហ្នឹងថាទិដ្ឋេទិដ្ឋមត្តੰភវិសតិមនិលពីហយៈនៅពេលដែលការឃើញកើតឡើងណាការឃើញកើតឡើងណាទិដ្ឋមត្តੰគឺមានត្រឹមតែជាធាតុឃើញជាធាតុឃើញមិនមែនអ្នកឃើញទេខ្ញុំតាមតន់នេះមានត្រឹមតែជាធាតុឃើញជាធាតុឃើញធាតុមួយយ៉ាងហ្នឹងវាធ្វើកិច្ចតួនាទីរបស់វាគឺឃើញរូបឃើញទេសុទេសុតមត្តੰនៅពេលដែលការលឺកើតឡើងការលឺអីក៏ដោយលឺគេវៃនងណាំងលឺសំឡេងស្អីក៏ដោយថាពេលដែលការលឺកើតឡើងក៏វាមានត្រឹមតែធាតុលឺដែរគេនេះសុទេសុតមត្តੰភវិសតិឃើញទេសុទេមានន័យថាពេលការលឺកើតឡើង
sọ tế sọ tầm mặt tăng phổ vi sọ tế pra ta về miền sọ tầm mặt tăng cứ trâm tay chỉ cà lử đấy cà lử cà láng cứ trâm tay cà lử hãy biết tôi bát này bởi dương đâu chỉ mỗi cà lử bây giờ lử là lột tới dương ngọt bát này thà nâng với chỉ thiệt lử chỉ sao tạo bình nhiên đầy lử hãy co đó lột tới đó mụ tê mụ tầm mặt tăng phổ vi sọ tế mụ tê nó mụ tạm bên là bạc bò là bỏ đây về một bạc bó cứ bay trôi khía cứ khấn rúa hay nâng họ thập bẹ bạc cài bay nâng về một toàn rúa khơi đi chùm ngái sầm lên lưu đi chùm ngái trong một miền một xên nè cái này tật thể khơi sọ tê khơi đó là bay ní đặt một tầm muối cứ mụ tạ mình này là bạc bó khấn bao về ọt một đó có thúng rúa bao về mình đòn đát có đắng hay cái đau thì chết bao về mình bạc cài dớn có đằng này trong bao viên một đó việc trăm tay chỉ thiệt đại cát là hãy ban trong các ông tha vinh nhiệt tế vinh nhiệt tầm mặt tặng hay pe là ca cất nó cả láng việc trăm tật thiệt cất muối thiệt chặt muối với cất chẳng là mỏ cả người bảo với cất chẳng vì mình nên nẹ chỉ nẹ cất lời ca na sạch tệ đăng toàn rằng ní nẹ rồi mình miền cho mà thôi trong người của bạn dễ nha nhông vẫn bởi dối với xuống đó nâng à ca ná nẹ khơi chỉ bác thà việc trâm tay chỉ cả khơi trâm tay chỉ cả lứ trâm tay chỉ cả bạc bó hay trâm tay chỉ cả kích nó bần nhà cát láng mình thầm tạc kích đấy nè bần nhà bọn nẹ cát láng khơi chỉ bác hành chăng á nẹ nâng khơi chỉ bác thà vì miền trâm tại thiệt nâng tê nẹ rồi mình miền nẹ ní nẹ nung nung vào miền này mình miền nó mình miền dạng mạch mình miền được nông lục này phóng mình miền được nông lục được tây phóng mình miền nông chỉnh lọt này lục phóng cái đấy ông thầy chẳng á để thành nẹ mình miền nó cứ mình miền chẳng mình thao ô ở lỡ miền anh ấy đó slap tới bạt anh mấy này cứ ọt miền tăng tỷ ấy lớn hay à slap hơi nó có về ọt miền hay chỉ lo bị slap từ cao nó có vợ miền này cứ ọt miền tăng tiền là với miền thầm đặt thiệt à thiệt khơi thiệt lứ thiệt đằng khẩn đằng ruột đằng phật thập bẹ đằng thiệt kịch ta biết đó chi vinh nhiên là thiệt chi cạ chạ khẩu vinh nhiên là thiệt kinh bong ao chúng ta chỉ thiệt thiệt đấy nè ngài sẽ đáp ngày nâng mình vô đáp tiệt nhân em thấu đáp tiệt mà vì ngày nay tớ mà trong Nigeria cách bạn để bắt họ ngày nay ban trả ẩn tịnh nhưng nhung tuy bầm phật tớ Nobel đã dương vật hạt về rươi sạch đông rồi bỏ sự tệ về cáo đó phụ sĩ cả thầu ca cầm lắng đấy mấy đấy which is skill đó rồi ông lấy cái thà repetition is the mother of skill ca thơ đọt đài nhất nhồi nhối cứ chia mệt đá này chùm niền chân sạch tệ năng cơ về tôi chia chùm niền đấy ôi tê ô xa rồi lực khả nạ lư khả nạ khơi khả nạ đăng khăn khả nạ đăng rốt tha trâm tay chia thiệt trâm tay chia xâm lên chân ban ôn chỉ đột môi tham nó có riêng cho doctor có thật tổ bút tra đăng cục giang cần ná kích theo cả lại khác của ông hoạt đăng này kỳ hộ khơi ấy thay tiệt chẳng á mang quỳ bây giờ mà dục đó pel mà bây giờ chọc tới ban cái tao chẳng nè tôi bắt miền đăng đấy tôi bút mình thom đá đấy cái tôm vô cái vô lạc mình vô ra nó pana cần tha away đây nè tôi vọt họ ngày nâng mình tôi đâu bút mình tên này vì pro nâng à bút bỏ ông tra đăng bằng hai nhà ca pít dân bị sao ba nâng tay mà đòn nhận điều hay tại nhận nhôm chập túc chụp ôi sống á ngày bị cạp này mày đấy nấu xong ấy nấu còn nấu tới làm thà ấy tới phân xong bán thế anh nhận nhung khác một vài con má xong cho thật xong sẽ thà mà trừ vào là ngày đấy đòi trừ từ nên là
ខ្លះមកសុំថ្វាយគុំឲ្យកូនសុខសប្បាយញោមហើយអាត្មាវាបាក់និយាយទៅសិនទៅយើងដឹងហើយយើងចង់ប្រាប់ញាតិញោមពីរឿងពិតហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានអ្នកយល់ច្រើនដែរហើយដូចថាអាត្មាផ្សាយអីចឹងមានអ្នកថាឥឡូវយល់ហើយអីចេះឃើញបដាអញ្ចឹងណាបើពីដំបូងអាត្មាទៅនិយាយពីដំបូងបាទអាត្មាត្រូវគេជេរច្រើនគេខ្លាចអាត្មានឹងបំបត្តិប្រពៃណីខ្លាចអាត្មានឹងបំបត្តិស្អីស្អីអាត្មាចេះថាហើយមិនchoយើងថែរក្សាតែប្រពៃណីអត់បានការចាល្អមិនក៏មិនរក្សាទៅនិយាយតាមឡានមកមិញនិយាយពីពួកអី Aboriginal ឬក៏ស្អីជនជាតិដើមហ្នឹងប្រពៃណីក្រាស់គ្មានរីចម្រើនទេនោះកុំបានអូស្ត្រាលីនេះគេដឹងគុណឲ្យប្រាក់ឲ្យអីចាយយើងបើកុំអីមិនដឹងរស់ស៊ីអីទេនោះជនជាតិដើមនៅញូហ្សេឡង់ក៏ចឹងដែរឲ្យតែជនជាតិដើមហ្នឹងគ្មានចេះរស់ស៊ីអីទេប៉ុន្តែបើប្រពៃណីគាត់នឹងនៅទាំងអស់អាចៈស័កពេញមុខពេញស្អីធ្វើមុខដូចយៈហ្នឹងនៅចឹងញូហ្សេឡង់ណាប៉ុន្តែអត់កោតទេគ្មានចេះរស់ស៊ីអីទេគាត់នៅសារប្រពៃណីគាត់ហ្នឹងស្មាតថាយើងរក្សាប៉ុន្តែអាត្មានៅតែអស្ចារ្យត្រង់ថាអូស្ត្រាលីជនជាតិអូស្ត្រាលីមកនៅរាប់រយឆ្នាំហើយណាគេនៅតែឲ្យតម្លៃជនជាតិដើមគេនៅរក្សាគេនៅចិញ្ចឹមអីចឹងណាហ្នឹងកុំអូស្ត្រាលីចិត្តល្អទេបុកប្រឡែងវិញចប់ហើយហ្នឹងហើយខ្មែរយើងក៏មានប្រពៃណីល្អច្រើនដែរប៉ុន្តែឃើញតែកន្លែងល្អគេអត់នាំថែទេរក្សាទៅរក្សាតែកន្លែងដែលអត់ល្អភាកច្រើនណាទៅរក្សាកន្លែងអត់ល្អណាអាមិនបានរក្សាទៅកន្លែងអត់ល្អថាអត់ល្អហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លួនគាត់ចង់បាននេះគាត់ចង់បានសុខចង់បានសេរីគាត់មានរក្សាប្រពៃណីគាត់រក្សាចង់បានសុខខ្លួនគាត់ណាឧទាហរណ៍ថាវីរៈបរោះចុះខ្វះអីវីរៈបរោះខ្មែរដែលបោះបង់ជីវិតបោះបង់កូនប្រពន្ធដើម្បីជាតិពីមុនមកស្លាប់អស់មកកកមិនក៏គេមិននឹកលះបង់មិនមែនបោះបង់លះបង់ដើម្បីតស៊ូស្លាប់មិនគេមិននឹកថាមកពីអត់ខ្លាចជាអ្នកតាដល់តែណាខ្លាចជាអ្នកតាគេគោរពហ្មងសួរថាគោរពវីរៈបរោះឬគោរពអ្នកតាគោរពតាមិនបានគោរពអ្នកតាថាមកពីចង់បានសុខខ្លួនឯងនោះហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកតានឹងអត់ប្រកែឈប់ទៅទៀតថ្មថាគ្មានរសាស្អីទេអត់មានរសាអីទេបើមិនអញ្ចឹងមិនខ្មែរយើងយកវត្ថុបុរាណទៅលក់ឲ្យថៃអស់កាលខ្មែរនៅក្មេងណាក្បាលតាដៃព្រះឲ្យកាច់យកទៅលក់អស់ហើយគាត់យកជើងកាលកុំអោយវាចង្រៃគាត់យកពិនពៀតយកមកលាងមកអីចឹងខ្លាច់កាច់គាត់យកក្បាលអ្នកតាអញ្ចឹងសួរថារក្សាឬក៏រឿងខ្លួនឯងរឿងខ្លួនឯងម្នាក់យកទៅលក់អស់លក់ឲ្យថៃមកទៅស្រុកនេះអាលាយហ្មងមកគិតតាំងពីក្មេងលក់ឲ្យគេរបស់បុរាណមិនងាយធ្វើបានណាមិនអញ្ចឹងហើយតរាប់រយឆ្នាំទៅគេចង់ទៅមើលដល់ហ្នឹងហើយហើយដល់មែនទេថារសាស្អីទៅមើលគាត់គិតតែពីរឿងខ្លួនគាត់ទេអានេះទៅបានសុខបានសេរីអានេះហុងស៊ុយចេះគឺរឿងខ្លួនឯងទាំងអស់មានប្រពៃណីស្អីគឺគាត់គប់ឈប់ខ្វល់ទេបោះចិនក៏ដោយបោះយួនក៏ដោយបោះអាណាក៏ដោយគាត់ធ្វើទាំងអស់ឲ្យតែគិតថានឹងមានសេរីទីបំផុតមានរក្សាណាអត់មានបើរក្សាអត្តសញ្ញាណខ្មែរមែនឧទាហរណ៍ដូចជាអក្សរសាស្ត្រអានឹងរក្សាមានប្រយោជន៍ទេមានទេស្រុកខ្មែរយើងដឹងថានេះអានឹងយើងប្រើរបស់គេច្រើនហើយប៉ុន្តែនិយាយពីខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរអ្នកដែលថាស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់អីហ្នឹងអក្សរសេអត់ត្រូវហ្នឹងអានឹងជាអត្តសញ្ញាណធំបំផុតមួយរបស់ជាតិប៉ុន្តែសេខ្ជិលអស់ហើយខ្ញុំលែងសរសេរខ្ញុំខ្ញុំឃើញទេលែងខ្វល់ហើយបើប៉ះពាល់រឿងជំនឿរបស់គាត់វិញនិយាយពីក្តៅជាមួយអាត្មាថាគាត់ក៏មិនមែនរក្សាដើម្បីស្អីដែរដោយសារគាត់ជឿថាអានោះវានាំឲ្យសុខដល់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើថ្ងៃណាមួយគាត់ដឹងថាលេងសាកសិទ្ធក៏គាត់បោះចោលដូចគ្នានោះអញ្ចឹងឯណាទៅដែលថារក្សាមិនមែនទេគឺជាការរក្សាដើម្បីតែខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយមិនបានថ្មនិយាយដល់ហ្នឹងកំពុងតែនិយាយថាម៉េចមុននឹងថ្មនិយាយថាម៉េចហ្នឹងហើយដែលអាត្មានិយាយដំបូងដែលមិនតាន់មានអ្នកយល់ច្រើនណា
cái phây khai mà nó cũng bắt vào phây này rương chùm nưa bom mà nưa miền Việt Nam bạt bán đấy nhìn không bàn bán này bởi dương chinh từ một bát về tôi tập prao nát prao ấy từ một bát mang bát thà trâm tên giấy mình anh bát bán cao bị dối lệ dối ta cả na còn dối còn bỏ cho luôn ai mà ưu tiên họ đôi anh đang lư nhiệt nhôm mình lưới anh đang maintain chụp to đôi nhiệt nhôm nè riêng thua nấu stone ấy chứ vì muốn quạt nè thua đập và đa xây nói trơn mùi nụ quân mùi ấy nó ở đây thôi đập bây còn đạp mà nó còn dối rồi dối còn chụp phơi đó rồi chụp phơi lỗ có đau mà hàng trên chui hiệp tình đập đó ở đây chúng đăng là tham mình đăng lấy nhé đăng đo dùng đạch thà tham tôi bùng bát vào đây này tham mình bùng bát đấy tham bùng bát tập bị cả baเลยbùng bát tập bị chất để à đương khang khéo tốt tử trong tục ấy tốt tử tham đô té ca kịch là bỏ vị trí chuồn này năng để tham kịch tham trong đô tại vị thi sang này ca kịch tờ rô xịt đây sóc xịt đây chấm rán bật rá và còn ở na đây kịch thay vì lõ tốt tử ưu tiên họ đôi chỉ ca cổ rút miệt đa bay đa cổ rút từ cô riêng cho bong khơi cha chơi ao làm tôn anh nó sao lọ thằng ông mấy con mình tốt không à lâu chỉ mô tô cho vọt trong bọc tầng lô tiền không à đúng là o chỉ sân là thua xây để khai dương mượn máu nó dân ăn năm này là xa và nó chụp kia chấm hiệp xu ấy nó rất là lọ mấy con thải mền ọt rất là lọ à lâu thay cho tôi bác thay ói ôi tôi cái dập bé kia làm thay lớn cái ớt đăng là một bị khmai không rồi dân tam sông bay ta vụ nẹp sai vượt trụ khá năng có thả chơi dân là món đó ở chùm đẹp xua bát à chùm đẹp xua đáy ớt lợt này chân khmai dân kia thả chùm đẹp xua cứ đáy thầu lợt hay chỉ biết ra nẹp sai nó cứ chia kể thà ấy idol đấy idol mình đấy idol kế đó nè ngày chẳng bên à lớn thì mà toàn tha cho ông chim hoài chim mơ toàn đâu ta khơi chân đấy mà tha cho một khơi nè sai việc sự chiết cả đói on ra chiết cả đói khai dương nâng chính nó khi em bắt recapitulate nó với bắt anh nâng mặt đâu anh chân để trâu thai đấy xà hay thay thì nâu ấy xong rung mấy pel để lực đầy thôi chẳng nè ngày chị tạ sảnh nhàn bỏ dương chụp sai nhật tó bỏ tê có nâng khai à lâu ở đây khi bạn recapitulate này xong chụp riệp lìa bạn đã lơ kì nâng này mà tha bậc tây này là o chán mấy con mình nằm này đã xá tôi đã xa ta ở giàu chứ hả nâng này nâng này chồng ai cho ai hay là hốt đo lột lớn tê sná lột chân đá chia bật thom trong cái nào xôm mascara bên đây chắc cả lợt chứ ớt lợt mà cái tư từng o từng đau từng chiêu lợt nè ngày nè vậy đàm kê bà nâng cho và nè ngày rương lõ miền và lõ bây giờ cọp tại bên đâu ta rương hồi xài ta lồm anh ngày muốn mà khơi cái cu rùng vùng muối nơi bòi bẹt cái bông ta cu chia 3D hay cái tha sừng cung trâu miền ca của cột và trên ấy lõ đã rùng cô quạt ấy hay khơi hồi xài ta lồm mà là cái ngầu sấy đừng ấy à cái lại đột thụp lòng bọc pan na này hồi say tờ lôm phải đi xe tục đấy ngọt vậy nhìn nhiều sọc vậy ở đấy ấy nè không về thu mà về tầng thế này nè đăng khạc đó vậy nó coi cầm bông tay prap thá và sân ba sọc dương việc ban lọ để cả bọn sron nó vì mình chẳng thế nhận nhau mình màu nít thế nhận nhau bích trên đâu sọc mày rồi mẹ nè hay sờ bộ đột thu trên cái sọc dương là ngày mấy cô vì mình thu sao hả chấm
ពុទ្ធប្រាប់ថាសេចក្តីប្រាថ្នាមិនអាចសម្រេចបានដោយការមិនធ្វើហេតុរបស់វាឡើយព្រះអង្គប្រាប់ច្បាស់ណាញាតិញោមប្រាថ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍ចេះបរិសម្នាក់ចងដៃខ្លួនឯងពាត់ទៅក្រោយចងស្លាប់សេកហើយទទួលក្បាលចិត្តដេកបំរះនានាលនៅក្បែរស្ទឹងថាសូមឲ្យខ្ញុំឆ្លងស្ទឹងរួចសូមឲ្យខ្ញុំឆ្លងស្ទឹងរួចព្រះអង្គសួរព្រាហ្មណ៍នឹងថាឆ្លងរួចអត់ឥឡូវយើងឆ្លើយមកឆ្លងរួចអត់យើងប្រាថ្នាឲ្យមានឡានជិះគេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់ទៅធ្វើការទេបានទេងាយងាយចឹងព្រះអង្គប្រាប់អស់អាលីងអត់មានអាចកំបាំងទេហើយតែកាលណាគេធ្វើឲ្យខ្លាយជាពិធីប្រកែចេះចុះតែតែមានអាចកំបាំងទេអូវាចេះវាចុះលាក់ចុះលាក់ចុះពុទ្ធអត់មានអាចកំបាំងទេញញឹមបើកដល់ខ្ទេចបើកប្រាប់យើងដល់ល្អស់ប៉ុន្តែវាមានកន្លែងខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងដែរថាបើអ្នកមិនបើកបញ្ញារបស់អ្នកទេអ្នកមើលវាអត់ឃើញតថាគតប្រាប់ហើយប៉ុន្តែបើអ្នកមិនចម្រើនបញ្ញាអ្នកទេអ្នកមើលអត់ឃើញដូចសន្តិតិកោអញ្ចឹងណាជាធัวគឺព្រះអរិយបុគ្គលដឹងពិតដល់ឃើញពិតដោយបច្ចវេកនញ្ញាណមានន័យថាបច្ចវេកនៈមានន័យថាជាញាណខ្លួនឯងពិចារណាឃើញខ្លួនឯងហើយញាណនោះអ្នកអាចចម្រើនបានប៉ុន្តែទល់តែអ្នកទៅដល់អាចំណុចហ្នឹងដូចព្រះអង្គណែនាំថាកពូភ្នំហ្នឹងវាមានមែនប៉ុន្តែដើម្បីអ្នកដល់កន្លែងហ្នឹងអ្នកត្រូវដើរអញ្ចឹងតថាគតមិនអាចយកអ្នកទៅដាក់កន្លែងហ្នឹងបានទេយល់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវកុំដើរដុតធូបទៅអង្គុយនៅហ្នឹងទៅណែប៉ុណ្ណឹងចុះ